Kei te whakahaere hui te ropu tōrangapū Māori ki roto i te tai tokerau a ngā rā whakatānei. Ko te whakarauika i a rātou kai tautoko te kaupapa me te kimi ake ko waika tū hei māngai mō rātou ki roto i te kōwhiringa pōti motuhake. Hioi e tāria tonutia ana te whakatau mō tērā. Me whakawātea mai ia i tana tūranga i te whare pāremata kia tū ai te pōtitanga motuhake ki te tai tokerau. As soon as possible. Any vacancy which arises before the 27th of May will trigger a by-election. Kei te pai tērā nā te mea te kaumā iwara kai te toi māna ki te whakatika i aia anō. Nō reira, me rihaina ia i te whare pāremata. Me whakatōpu mai i ana mema e rimarau mo tana pāti hou. Ka mutu me kimi i ngā kaitono ārohe toko ono. Ko tētahi o ngā taiapa nui, me rehita tana pāti hou i mua i te rua te kaumā ono o tēnei marama. Heoi ki te rihaina a hone harawira i tana tūranga, ka riro atu hoki ko ngā painga o te mema pāremata. Pērā i tana utu, kei te takiwā o te rua te kaumano tāra ka riro atu. Ka kati te pūtea mo te tipi haere. Ka katia hoki āna tari. No reira ka riro atu hoki āna kaimahi. Kei te hoki atu a hone harawira ki āna kai tautoko o te raki i enei rā whakatā. Ko te tikanga ākoa ke nei kia puta he whakatau i aia, mēnā rānei ka rihaina ka tūtonu rānei ia hei mema motuhake mo te tai tokerau. Jasmine Pearson, Te Karere.